lu punya jas, Cit. Bakal bikin KTP besok. Ada bang, bekas dipakai bapak saya kemarin. Lu coba, Cit, ambil dulu, Cit. Gua jajalin. Ayo gue lu main game aja. Makan tuh pintu. Iya sih, bener sih, jas. Bukan jas hujan juga kali, Cit. Lah emang ngomong kan, ngomongnya just doang. Enggak diantar lo.